Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşewana em cana dixwazin ber bi sevîtiya xwe de herin. Sevîtiya kî li ku derê derbas dibe, gava cana ku diçe wê derê ya xwe behsa wî tê kirinê, cana meriv kêf dike, cana meriv axîn dikişîne, cana vekî hinek tiştek meriv poşman biye, meriv xeza wiha bikirina wan nekirina hene. Feqet bi alebî meriv bi bîra xwe tîne wisa kêfa meriv tê. Cana meriv ji xwe re resmê berê ji dinya re me bikira fotoğraf kişandiye hey dinya filan kes vesaire. Meriv bi bîr tîne. Îca ecro dixwazim behsa gundê belê bikim, camiya belê ya ku hûn dibînin. Heza cemaeta belê bikim. Em zarok bûn. Hey dinyayê em zarok bûn. Sevîtiya me li belê derbas bû. Rehmetî bavê min 1949 hat belê hatiye belê û heta 2010 ku wefat kir li belê bû. Ömrê wî li belê derbas bû, li belê dersa feqiya da, bi sala îcaze dan. Seyda ji gundiya hez dikir, gundiya seyda hez dikir vesaire. Îca avê camiyê da medvir da me ji xwe re xwendina ewil medwir da xwend, Qur'anê. Tabii me sîstema berê xwe elî bêt, ema tebarek bi awayê Qur'anê, mewlûdê, eqîda îmanê gayetê filan medwir da xwend. Em zarok bûn, em dileyîsin cana. Ê yaştê min, ê gundî dihatin, em dileyîsin, ê ku dihatin me bev re dixwend hebûn vesaire. Îca di rojê de cemaet ji xwe pir bû û ciza daîrê em top dibûn. Me hê Qur'an nû xwendibû ji em diketin ciziya daîrê. Seyda van ixtiyara xeber da me ji xwe lang û derê dikir. 1000 qat ji fîlmê îro xweştir bûn. 1000 qat. Behsa saet 8 dikir me ji wan ders distin. Îca 5 pela seyda dixwend, 10 pelê mayî jî me dey heba dixwend. Em zarok bûn. Me cana yanîş dikir, ji me re digot, em diket heyecanê xweydanê me de davêt. Ama bi vî awayî me Qur'ana xwe dûst dikir. Cana jî me ûya nextî dikir, me digot wela bi ser vî 5 pelê ê seyda me dijmart. Me digot viya filan kes dixwîne, viya filan kes vî rûpelê filan, ev ya rûpelê min e me dixwend. Me digot ji bo em xweş zanibin. Em yanîş nekin. Îca cana me dixwe me ezber dikir, îca ê kêleka me nedat, îca rûpelkî din ji me re dikir. Em me digot wela dîsa ters çî bû, ew habû, sebîtî bû. Îca me azan dida, Hamid heye xweda selametiyê bide kê alî Stenbolê dimîne, kurê xelê Hacî Mustefayê, mavalê hevin ya ev de ne, ew jî dihat camiyê falan. Em bev re diçûn meesiya vesaîre, camiyê cana raza, cana ba mala wan raza. Îca rokê got îla got ez jî azandim. Ku ro Hamid bise, ma neketin zanî azan tê me bi etkînî filan. Got wela min hînkin ez jî îla jî azan. Apollo heye deng çi her derî havîne, millet serxanî raza ye. Neyse wela me ez jî feqîr me wî hîn kir. Allahu ekber ka tekrar kir. Bekî te ecaran ba me tekrar kir filan. Azana eşa me got azandı. Sêda hêl malê nehatiye. Wela neyse. Hamid çû ber Apollo me jî re vekir. Destê me dilê me de eceba wî yanîş bike neke wela azanda Allahu ekber vesaîre. Hat heyye ales salah û Hamid got hecî ales salah, hecî ales salah, hecî alel felah, hecî alel felah. Neyse Allahu ekber, la ilahe illallah qedan. Me hemen Apollo girt. Kuro Hamid ev çû mal neket me ji te re wela got kuro me got heyye ales salah. Neyse Hamidî min ê hecî ales salah got. Seyda hat me li me jî eşa kir, seyda dengê xwe nekir. Şikî negot me got mala xwe de ve seyda wela nexêdî. Radinê bû nîvro gundî dibe ev kê azan da hecî ales salah ji kur derket, hecî ales salah çi ye filan. Dinyayê me li me jî nîvro kir, em dîsa top bûn, girover top bûn, em ê ciza daîrê bixwînin, me erke rakîle Qur'ana xwe. Wela gotin seyda got êvarê Hamid azan da gotiye hecî ales salah ka hecî ales salah di azanê da heye filan bir anî. Seyda got heyra gelî ixtiyara, gelî hecciya got Hamid camêr dibe werin, gelî hecciya, gelî Sofya li riyê xwe binêrin, li Emrê xwe binêrin. Werin camiyê li mêşkê werin xelas bibin. Hamid û aniye camiyê dixwaze werin camiyê hê Hamid ca nerazî ne got. Ixtiyarê berê wiha bûn, mezinê berê wiha bûn, ne melê gund tenê, ixtiyar wiha bûn. Dilê meriv nediştin. Nava toplumê de meriv rencîde nedikirin. Ama paşî ji me re digotin minê xwarzê biraz vîya wayê xwe dûst ke vîya wayê. Paşiyê bi tenê ji me re digotin meriv yarmış dikirin. Îca îro nava toplumê de dixeydin. Vîya jî mixwest ez bînim ziman.
إجا جماعتا بلي پربو از خوازم ناوی هنك إنسانا بيجم ناوی هنك إنسانا از بيجم وام جوان تمام راجي فاتحة كي بخينن طبي سيدة معاد باقي باهم بو ملا قند بو براي من مزن ملا عمر بو و از إيدي إيكو ناوان هاتنا بيرام از بيجم حمي باقوزي هبو فقير بو حجي مصطفى حجي بحري محمد إيمو حجي باك حجي رمضان عيشاني حجي حسن حجي سليمان حجي شريف دوان حجي خادو حجي ويسي حجي ملا محمد شريف آجار دهات ناف فقيا أوجي خالي حجي ملا جيب دا إمام سترنجد ليس الدنيا مسور دهات ناف فقيا حجي شيرين محمد الصوفي حجي محمد خاتيا حزنا كره خاتيا حزنا محمد آسي حجي علاد الدنيا أزارك وهم تبيرا من رجب حجي عبد الله باوي ملا بربر محمود براي ملا بربر حجي عبد الدكانداري حجي عبد الله برازي حجي فتي أحمد هوستا كي نجبر لي وهاتبو البلي صلاة قندرا وسائر اشتكر صباح تشتكر زبستاني حجي رشاد شيفان حجي نايف قالو ابو زيد خالي سليمان قابان بو شيفان بو اما جامير بو حجي جواد شيخ فيزي محمد امين غوزاليك ما تقول خالي محمد امين غوزاليك خالي محمد امين المانيا تحبون حجي شيريني آشوان دوريش حجي عبد كنك حجي علي بابي عبد الصمد حسن طاهر رشاد بابي كلش دنياي رحمة خدا الوانا به خدا تعالى جيوان جنت بك أبانا إيك نابان هاتنا بيرامن محقا إيك نابان هاتنا بيرامن جهنه را سيرا منن نكش بر تشتكي يعني هاتنا بيرامن نابوان و بيدك بلياج إيكو رحمت كرنا بري حتى أنا رحمة خدا بيدك بليا بجي وللزلام بليا بجي دورن أم بهبرا شوان تمام را فاتحة كي بخينا جرحي تمام را الفاتحة